Maupay nga adlaw, mga kabugtuan ko dida kang Jesucristo. Aadi na kita han Ikaunom nga Domingo, han Pagkabanhaw han Ginoong Jesucristo. Ako Sister Kristen kay Cula Peñarejo, han Agustinian Reckless Sister. Parhan niya na nga Gospel Power, Waray. Nagsiring si Jesus sa iya mga tinunan. Hinihigugma ko kamo, sugad gud han paghigugma haakon hanamay. Pagpabilin kamo didihan akon gugma. Kung tumanon niyo anakon mga sugo, magpapabilin kamo haakon gugma. Sugad gud han pagtuman ko han mga sugo han akon amay, nga nagpapabilin ako didaahan iya gugma. Igin sumat ko ini haiyo, basi mahingada ha iyo anakon kalipay. Ngan basi mahingpit an iyo kalipay. Amo ini nakon sugo, pagsihigugma ay kamo. Sugadhan paghigugma ko ha iyo. An gidadakui nga gugma nga maaangkon hinusa ka tawo tungod han iya kasangkayan. Amo an pagtubyan han iya kinabuhi para haira. Ngan kasangkayan ko kamo, kun buhaton niyo anakon igin susugo ha iyo. Diri ko na kamo tatawagon nga mga suruguon, kay diri maaram an suruguon han gimbubuhat han iya agaron. Lugod tatawagon ko kamo nga mga sangkay, kay igin sumat ko ha iyo an nga tanan nga hinbatian ko tikang hanakon amay. Waray kamo magpili ha akon, ako ang nagpili ha iyo, nga nagtudlok ha iyo, nga magkalakat kamo, ngan mamunga hindamo, mga bunga nga nagpapadayon. Sanglit ihahatag ha iyo hanamay, an bisan ano nga iyo pangaruon ha iya, ha akon ngaran. Sanglit, amo ini an igsusugo ko ha iyo, paghihigugmaay kamo. Ang Diyos amo ang gugma, pero ang gugma diri gud nato masasantop. Kung ini aada hagawas. Hinusa nga relasyon nga buhi og natutuman. Sanglit, ang pinakatungkad nga pagpahibaro han Dios nga usa nga gugma ini naagihan iyang pagpakatawo. Kumo usa nga tawo igipatsabot ha aton ni Jesus og ginamit ang relasyon nga napagpadig-on ang mga kategorya nga diin. Ang mga hiara nga santop ang buot signon hini, ang tatay nga anak nga relasyon ni Jesus, amo ang pinakamaupay ug sad-ol nga paglaladawan han Dios. Ang gugma igipapakita hini kumo usa nga relasyon og perfecto. Ang pagkahiusa han mga kaburuton nga diin inmabot han punto nga diin ang anak andam ihatag nga usa nga halad ang iyang kinabuhi para matuman ang kanang amay kaburuton. Sanglit tungod hini nga rason, tinugbangan ni Jesus hingugma nga upod ang kamasinugtanon. Ang gugma daw nagmamandar tungod ang iyang pagsunod. Amo han usa nga buhat ang pahigugma ug hi Jesus iya ini igintudo nga ipakita ha iyang mga tinun-an. Ang kasugod-anan han paghigugma pinaagi hilarom nga pakipagsangkay tagsa-tagsa. Ini madadara nga tuhan iyang kinaglugaringon nga pagsakripisyo nga pagpabilin nga buhi han tawo nga tanan kun mubalik na hiya nga tuhan amay. Didahan iyang pagsugot amo ang naging basihan han iyang tangkod ngan waray paglubad ngan pakikisarangkay kay an kamasinugtanon baga inihin lubid nga ginsangbod. Nga maabot nga diri mahisasabtan nga diri pwede pagbulagon. Parahan katumanan hang gugma
nga kasuguanan. Ginoong Hesus, hurmaha kami tungod han imong buot nga karuyagon para kami sumunod nga subay han imong kinabuhi nga masinugtanon ngan mahibaro kami pagsantop han imong mahigugmaon nga paagi. Amen.